Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hi churutake futbol tokleta kamya tiawinakaut hi always di tamah Europan anatas kakiwa hichak Italia markan kewa ukan Sampdoria tamampi onatawai nias kim sapachar halhatan wa akan atawiha sapa pachak pusitun kakataro nari pachak chusaro pura tawai pair pachak magol chusaro atip khayasiwai ukat kimsir pachan kim sa gol mayari watip khayasiwai araki sapa gol Raúl Rocabado hupau chantawai Brasil taman pa usuchhatanaka uthi. Gabriel Jesus ukat Alex Telles upanakah konkorit usuchhatap hewa. Khaniu mundialan anat haniti. Ukat Neymar hupak walit taskas manchakiwa. Kunatek redes sociales taipit wali kusakit sasawiyati. Pele hupak wali usutaw qolan utan katasi. Ukam asin khwaltat yatiawinakaw huphat mistu. Yaqi panaka hakan tuktejo sasawiyati aphe. Ukam virus redes sociales taipit hupak chamanitwa. Waliptanya moyunitwa. Waliptanya takiu qollasis sasaw ma yatiyu intai. Masuroh Copa del Mundo Qatar pa orang kapatun kapian yantawin octavos de finalan nairit pa anotawinakaw Hawaii. Países Bajos tamar kim sa gol mero a Estados Unidos tamar tipawai. Países Bajos tamatikak Memphis de pai hupau tun ka Qatar nairit gol chantawai. Ukaroh dalay blind hupau pusitun kapiskan Qatar mak atam tiap tatar pair gol chantawai haraki. Ukamau nairit pachak tuktayan ha. Pair pachan ha right hupau pakaltun kasuktan Qatar nairit gol Estados Unidos tamatak chantawai. Ukam virus Países Bajos tamatikak maki utensil Dumfries hupah kim sakaltun kamayan Qatar kim sir gol chantawai haraki. Ukam asin Países Bajos tamah cuartos de finalan kewa. Ukat Argentina tamah pagol mayaru Australia tamar tipawai. Nairit gol Lionel Messi hupau kim satun kapeskan Qatar chantawai. Ukam au nairit pachak tuktayawai. Pair pachan ha Julian Alvarez hupau pair gol peskatun kapakaltun Qatar Argentina tamatak chantawai haraki. Ukat pakaltun kapakaltun Qatarok Enzo Fernandez hupau arkut petpar nairit gol Australia tamatak uchawai haraki. Ukamipan hichak Argentina tamah hutir nyang kauru Países Bajos tamam kim sahaipur cuartos de final nataskani. Hichuru takiak akayan tawin octavos de final tawin akan pana tawi uthi. Niastun kamayan alwarak Francia tamah Polonia tamam piu altuma manatan uyuna nataskani. Ukat kim sahaipurok Inglaterra tamah Senegal tamam piu albeit natan uyuna nataskarakini. Akapa natawit atipirinakaw cuartos de final ukat puripkhani. Uka kiu hilat kujakanaka yak horkama ma hacharuntawi taknitaki.